slušajte koje note nisu na klik. I onda je ova harmonika, znači 4, 7 i onda opet petica ova iz početka. Lijep pozdrav svima! Želio bih vam predstaviti online tečaj iz gitare koji se održava preko aplikacije Skype ili Zoom. Neke od prednosti online nastave su, na primjer, ušteda vremena, od organizacija pa putovanja i traženja parkinga, onda pristupačnost, gdje god bili, gdje god imate gitaru i pristup internetu, jeste li možda na odmoru, poslovnom putovanju, inozemstvu ili možda živite u inozemstvu, onda efikasnost, najsitniji detalji prikazani kroz različite kuteve kamere, video snimanje lekcija, besplatni materijali u PDF-u i u ostalim formatima. Za kraj fokus, praćenjem nastave na ekranu daje nam na neki način dodatnu pažnju. Nastava se održava individualno ili u malim grupama gdje se ja kao instruktor gitare mogu svakome posebno posvetiti. Cjenik, službena web stranica, email za prijavu i sve ostale informacije možete provjeriti na linkovima koji su ispod ovog videa. I naravno, možeš neke note koje su ti dugačke, možeš istrzavati, to nećeš tremolirati ove prve note, jer to je malo, nemaš vremena za to, ali ove nakon toga možeš, pogledaj. Ako vam se ovaj kanal sviđa, slobodno se pretplatite i uživajte u već brojnim objavljenim video lekcijama iz gitare, preporučite svojim prijateljima, a na ovaj video kliknite jedan like. Hvala svima!